U decemberskej emisiji za Dzeci Dzecinski šved medzi іншим упознаме новосадяна Сашу Загорjanskого, одличного школяра і талантованого піаністу, чий труд город Новий Сад наградил зо Звідовданську награду за школski 2016-2017 rok. U emisiji Dobri večer Vojvodinu u studiju budeme bešedovati z Miroslavom Fejdijom, kotri njedavno bul na stretnucu privrednikov u Turskej. Upozname vas i z penzionerku Ahnetu Maslar, čija veljka ljubov muzika. Predlužujeme z pripovedkami o naših kolegoh penzioneroh, ta stej nahodi u vidzice portret dakedišnjog redaktora ruske redakciji Vladimira Harhaja. Na štvartog na 19:30 Dzecinski švet, a na 20:00 Dobri večer Vojvodino.